Pemirsa Nyangra Pengerauh Nataru, kahanan lalu lintas sering Kota Denpasar ke Pastikayang Sayan Kosak. Punika mawinang Dinas Perhubungan sampun metakitaki antuk nyiagayang posko terpadu ring mekata genah. Kauningin wenten 5 pos sane kesiagayang oleh Dishub Denpasar sane memperkanti sarang instansi lianan. Asisten 2 Setda Kota Denpasar Anagung Gede Risnawan sareng Kadis Perhubungan Ketut Sriawan Mausang lelima kewentenan posko inucap magenah ring makatah genah luwire Umaanyar Terminal Ubung ring Ajang Pura Jagatnate Pelabuhan Pengumpan Sanur saha Pelabuhan Serangan kawohin posko terpadu inucap kasiagayang ngawit tanggal 19 Desember kantos 3 Januari war sekali tali 3 likur lianan punika ngenenin ring pemargi Denpasar Festival taler kelaksanayang mabinayan ngawit tanggal selikur kantos lay Desember Risnawan Mausang wenten sani mabinayan ring arus penumpang ritat kala Nataru sareng lebaran. Yening ring pemargi lebaran penumpang memargi saking Denpasar nuju Jawa. Sewaliknyane ritat kala Nataru saking Jawa nuju Bali kauningin nicap sekadi pelinggihan pribadi mewah bus pariwisata. Mencanten kanan inucap patut molihang uratian. Paiketan dani ngaptiang ayah-ayahan ring posko terpadu sida memargi becik. Kepolisian miwah TNI taler maut saha nambakin Kamtibmas ring terminal pusat parikrama perbelanjaan genah pangumbaktian saha pengamanan operasional tur nambakin kecelakaan lalu lintas. Asa punika taler Dinas Kesehatan Mastikayang indik kewentenan tambo miwah wantuan merupa ambulans saha PUPR indik kewentenan jalan miwah keselamatan. Selanturnya BPBD maut saha antuk nambakin pengerau kawan bencana alam turmaning jasa raharja ngenenin santunan kecelakaan lalu lintas. DLHK Maduwe Amongan ngeraksa karesikan ring wewidangan Denpasar, Dinas Perhubungan nyiagayang fasilitas lantang margi, mastikayang rambu lalu lintas tur lampu penerangan kanggen becik miwah kewentenan sarana angkutan berkeselamatan. Pamekas ring DPC Organda wiadin operator mangdengurat yang aspek keselamatan serana like jalan saha tanggap darurat. Ketut Sriawan ngowohin indik galah pergerakan kendaraan umum saha pribadi ke Denpasar ke Kantenang Lincap dasa persen ritat kala Nataru. Puncak pergerakan kendaraan memargi ngawit tanggal selikur kantos 3 dasa siki Desember. Warse kali-tali kali likur. Kuentenan posko inucap nedunang satak 16 diri personel. Asmara Putra Bali Pos.